Talo fato tato telefone umfaina tu fata Cielo Radio Samoa awalo faafunga anga ile nei tu la le aso. Wa foto ina mai da o nanga le heito home St. John o la tu talia ai o fo mai lungo o ta avale fo mai mo fe so swani mo mua o paramedics mai le malo o Wales o la tu fato afa umai ma o lo la tu sa ilinga luenga mai to tono New Zealand nei. Ele mamawa tu la vona tu ina tu report tu sai ma fa fita uli. O lo feta ia i ma Wales ile nei vai tau, ile le mawhai ai o lea au nanga, o na whaafai ngā luenga le toa tele o au whaa o ile nei tau sanga, ta luai tu langa wha le tonu ua iai le tamau a inga. Ma whautua ina le sa ili ngā luenga o ilato nei o paramedics, i atu nui whafo, e au whiai ma New Zealand nei. Ai ui o lo tu ava noa e talu sanga mai ai ilato, o lo sa ili ngā luenga i le amtata, ai o lo whai lo ai tu langa o lo ave iai le wha mua, e pei o e ua te lele sila fia ili ngā luenga po le vaenga o ta o le experience. Ma ua fo ili ave o le wha mua ia i lato o lo i tono le atu no le teminei po o locals. Lona lua ai au se talia, o na tanga i lea ia i lato mai atu no i fafo. I reporti ma le leti o whawa maaloa New Zealand tu sa ma le 5 avanoa o lo ia i le teminei. O le tele lavo avanoa e whaasino le inu i tua po rural areas. E tu sai ma wha maunga o whemalanga inga i ngā luenga o lo mo mia ai tangata i tono New Zealand. E pei o le paramedics o lo i le whaatūlanga ngā apito i lunga. Po le green list tier 1 role o lo na winga e mawhai le tangata whai ngā luenga mai ia vaenga o na talo sanga mo le nofo mau po le apply for residency i le ngangana Peritania. Inisia tala iwa maasino o whaasala inai nei se li isa ngā lue le to ese o rimutaka e nofo vava ai i le fale po le vaenga wata o le home detention. I lona avatu whana na ai o whala au whaasaina ma ava malosi to tono le fale pui pui a o ngā lue ai. Whamawine reporti ma le leti o whaava maloa New Zealand po le Radio New Zealand na ia whaatino ia ngā o inga asu ia i ai ma le malienga o whainga ainga tau whiusua inga se tu low. E tu sai ma reporti e whaapeo le nei mata upea o fia se paungta e ngoa ia wen te awa John Clark, maseta maitai, na ia sapalai na ia vaenga e au fia i whala au whaasain o le GBL, ma ava malosi o lo au mai whanana e ala ni whangu i nusiwa malie po le soft drink bottles. I le vaitaimi au whaia tapu ma vavao le COVID-19 maleiva, le tau sanga lua o. Na whaalia i tutono le whaamsinonga le whaonga ina ma le le tatau o lona tūlanga o le au nanga e whaatino ai sori ngā tūla fono, ma ua avea ma tūlanga ua le whaatua i nailo na tangata le lau tele. Ma lona avatu whaana na ai o whala au whaasaina e matau tia maonga tele a fianga a o whaatinoa lana sifi. O se vaenga na whisilingia mua ai o ia, peitai, na ia te ena. Na le talia el whaamsino o le na tau aveina le mata upu ia Judge Peter Hobbs, le tatau ai o na maa o se whaasalanga mō le li ua mōlia. E na ia whaamanino le matau tia ma le onga le whainga whaala atua o loalia e mai le whaatinongo ngaluenga i te tono le to ese. O le nei mata upu o whaali o se tasi leo whaatumutumunga o le ngaluenga tele a leo o whaingoina o le Operation Porsche. O lo moli mawina le whaatino o su enga le au nanga, e au fia le o atu le lua se lau o whaataranoanga po interviews, i le taulanga whaala atua ma le whaamaoni o lo vai e tu tono o whalepui. Toa tele sui o tangata na ngalu lue o whalepui ua whaasala, taluai ngai o inga le tawa loa ma le whaala atua, wa o ia ai tūlanga o ta iala ma ai inga ma le whaatuatuaina i le ngalu wenga. I tala i tālonga o se tala whaanoa le o mai o whaamtalanga o le toi whaaua wina lea o le au le mana Pasifika. I le mai ai o le taamisanga o le nitau sanga lua o luono. O lona winga o le a le toi vaai le au a le Pasifika i tālonga whaitau lia le Super Rugby Pacific. I se pepo o whaamtalanga mai le kalapu a le moana Pasifika na whaamawina ai o se whai unga na whai le mai ai o ilo ilonga matulanga o iai le tamau ainga i le whaafoifoina o le nei kalapu ma le au. Whaalia le taitai fono o le kalapu, le whainga tā tele o le whai unga, ma o se tūlanga whaanoa tele lea, peitai ua whai lava sina tele o a fianga o whitaia e ma le kalapu, o le ala le o le mawhai ai o na whaawau whaamoemoe ngā uma. Ta ua le taitai fono o lo lātou langona whaatase le tinga o no le tūlanga ua iai, ai o lo lātou whaalia o lātou anganga whaafetai. I tā mata alo ma lo lātou tau mawhainga ma lo lātou sao,
I le nau lea ina ia tū mātie le au o le moana Pasifika. Mo le sila fia na whaavai mai le kalapu i le tausanga lua o lua tasi, tawala mai le whaalapu tuputonga tūma o te o le moana Pasifika Charitable Trust. Mana ofi aloa ia le au i le Super Rugby Pacific i le tausanga na suso ai lua o lua. Ma le nau ta inga o se ala e atia e tamata alo mai atu motu o le Pasifika. Tato telefona o mawhaina tu whaatasiam, a wala o whaafonga anga le ni tu lao le aso whaafitai whaafonga mai to whaasoifua.